Na današnjoj sednici opštinskog veća verifikovana je odluka o raspodeli sredstava po sprovedenim konkursima za dodelu subvencija za podizanje višegodišnjih zasada voća i za dodelu subvencija za povećanje broja pčelinjih društava iz sredstava budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede opštine Knjaževac u 2021. godini. Većnici su odlučivali i o utvrđivanju urbanističkih zona obaveznog investicionog održavanja i unapređenja svojstava stambenih i stambeno-poslovnih zgrada u Knjaževcu, kao i o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju stambenih zgrada. Razmatrani su i predlog godišnjeg plana javnih konkursa za udruženja građana, kao i predlog rešenja o obrazovanju i imenovanju savetodavnog tela mladih opštine Knjaževac. Danas smo na sednici veća formirali savetodavno telo mladih opštine Knjaževac. To telo će davati predloge, sugestije na sva dokumenta i sve politike koje lokalna samouprava bude sprovodila u budućnosti, a tiču se mladih ljudi generalno i takođe ja mislim da na ovaj način pokazujemo jasno da brinemo za budućnost našeg grada i da brinemo o tome šta mladi ljudi misle o potezima, odlukama i svim onim čime se bavi lokalna samouprava. Takođe do kraja naredne nedelje imaćemo nacrt lokalnog akcionog plana za mlade za narednih 5 godina koji ćemo takođe s ovim novim savetodavnim telom razmatrati i završavamo sajt koji će se zvati Zona mladih Knjaževca, gde će mladi Knjaževčani moći da daju svoje mišljenja, svoje sugestije na sve odluke opštine Knjaževac i takođe će biti informisani o svim podsticajima, stipendijama, konkursima za posao na teritoriji čitave naše opštine. Na sednici veća razgovaralo se i o izveštaju o korišćenju sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine, kao i o predlogu programa rada budžetskog fonda za povećanje nataliteta Knjaževačke opštine. Danas smo na sednici veća takođe usvojili program rada Fondacije za povećanje nataliteta. Ove godine u budžetu smo izdvojili 21 milion dinara za te namene, što je slobodno mogu da kažem više u apsolutnom iznosu od mnogo većih gradova. U našoj zemlji tim parama finansiramo jednokratne novčane pomoći za novorođenu decu, lečenje steriliteta, pomoć nezaposlenim majkama 3., 4. i 5. deteta, lečenje dece i stvarno se trudimo da ovim parama sve te neke nove mere koje smo uvodili iz godine u godinu poboljšavamo, donosimo nove i trudimo se da budemo odgovorni u tom polju. Usvojene su i konačne rang liste učenika po konkursu za ostvarivanje prava na naknadu smeštaja u Domu učenika srednjih škola u Knjaževcu za učenike sa prebivalištem na teritoriji i van teritorije opštine Knjaževac. Većnici su odlučivali i o drugim pitanjima iz svog delokruga rada.